Adamlar hem gündele gelip un salsa günde alıvatkanlar bolsa kichine hem de uyalgılar. Aralarda var da hem gündele alıvatat, ertengden alıvatat. Gördüңөр. Oşon üçün үйдөн чыкпагыла, үйдө отургула. Азыр айтабыз, таксисттер, базарлар ham кыскарыш керек. Ресторандар жабылды, столовойлар жабылды. Мо жума намаздар ham кыскарылды. Ана неме үчүн мамлекет президентибиз ey деп жан талашып атат. Премьер-министр бардыгыбыз, мына отурган органдар бардыгыбыз, милиция бардыгыбыз, şu силерге оору жукпасын, баарыбыз тынч болойлу деп биз күнгө силер менен жолугушуп атабыз. Ана силер келип алып берди ызы чуу кылып атсаңар. Aşağı kalgan aytkıla, bana jetmeye kaldıklar biz üyüne jetkep beremiz. Mun toltura. Ece mındayda ana siler mındayda şükür kılaylı mınday. Ana mına adamlar hem gündele gelip un salsa günde alıvatkanlar bolsa kichine hem de uyalgılar. Aralarda var da hem gündele alıvatat, ertengden alıvatat. Ya mınday un var, azdan un gelet, aşağı kalıvaysınlar. Jetmeye kalgan, bana jetmeye kaldı ben gel almayayım degiler üyüne jetkep beremiz. Hiç kızatmalı bu oğlan. Memlekette bağır çok toltura. Darı dermegen toltura. Unam toltura. Bağır çok var. Geçen bana gördünüz. Prezident televizordan çıktı. Hurmatlı ölüm. Bizim işimiz sizlerde orudan saktap kalırsa otur. Anan ayakta prezidentler uruş talaşıp atsa şu oru kirbesin de günü turuktuva etse. Biyilik uktava etse, biz uktava etse. Anan sizler manda ızı çıkıp da sana törmesi olup kalar. Sizler kulak salgıla. Anan top dolu bağla. Bazarda cürübe göre. Üyünlerde oturgula. Baldarga, studentlerge bekardan cevap bergen yok. Şu koçaga çıkmasın. Or juğup kalmasın da otat. Gördüler mi? Ananki bununday boptor aravandan, bizi aravandan dağı bir 8 tası, 12 ta 13 tası umraga bargan eken jalavotlar meni. Keçegide biz karap çıktık, üylerine çen bardık. Hiç oru yok kızat bol oğla. Üy söyleştik, her birini söyleş otağız. Oşa jalavotlarımı birge bargan, hem onu açık aytkanda. Hiç andayşı yok, hiç yok oru yok. Her birine söyleştik, densoluğu jakşı. Oşon üçün, buna koştu memlekette bolup atat, Kazakistan'da bolup atat, şu havadan gelip kalat. Koçuda jürübey göle, oturgula üyde kuday dep. Talada işini kılgıla. Buna kılıç gerek, top jürübeş gerek, top dolup. Bu bunda adamda bana birbirine suraşmasa, kapalı bağla, kol beri suraştı gereği yok. Kandaysınlar dep, suraşkanda hem canına gelmey, 2 metreden açış gerek. Kanday jakсы mı dep koysanız boldu, hiçim kapalı boy. Maylı mı? Maylı. Anan keyin azım yerde undu alğanaga talamay kılbay, oçurttan alıp, jetmegeni dağın gelet, erten bugün gün doğunu. Amına kendin keçkuru Kazakistan'a gelip bir şeyge düştü, vagondur, gördüңөр mü? Azır mına aylık metrege da jönötkönbüz, ayerde dağı var. Asliler beri toplulatansar, ol aylık metre, Çekevat'ta dağı, bayakta bardığında az undar var. Bardığında var. Hiç oylanmağıla. Geçen olamayan bir kopun verseyden oldu. Ya beret Ece. Yemi silerge Manday Ece, ben aytkanım da bazarda produksiya var. Un gelip atat, oylanmağıla. Oylanmağıla. Anan keyin her bir taksitlerge de aytıp koyun. Bayağı adam taşıganda ehtiyat kılıp taşıp, çıkan adamды suragıla. Oru atasın mı, oru aytasın mı? Temperaturası bolsa sıra jetkirgile. Anan taksitlerde silerde kıskargıla, es algıla kichine. Oru kançalık adam bana gördüңөр Kıtay ne üçün jengdi? Aytkanды kıldı. Saktadı. Üyden çıkma dedi çıkmadı. Ya buna kolunu juu dedi juudu. Oşentip saktaldı. Ana manda kıla versek buna İtalyalarda oşentip kulak salvay oru gününe basket odat var yoktu. Bu oru karavay sen çoğun bu kiçinesin bu karısın bu amaldasın mı amalın yok karavay diyor. Özümüz saktaş. Biz oşol özümüz saktagan Kuday saktayt deydi. Oşon üçün buna memleket, prezident baş bol, hökümet, bar, oblast, rayonlar, buna militsiya, ne üçün turat şular? Sizlerge jaman görünüp, sizler uruşmay, talaşmasın. Buna bardığız Kuday saktasın, şul bire oru bolsa bardığızga jugat. A sizler özüңөр, biz günde el menenbiz. Mal bazarga bar otağız jap dep. Bayağı möme satkan jerge bar otağız jap dep, un satkan jerge bar otağız, barla aşıp jüröbüz. Kuday da öyle jüröbüz, Kuday emi, öz saktasın dep. Sizler daha birbirinizi ehtiyat kılaylı bardınız. Maylı mı? Anam bir yerde ben un jetmeye kaldı kapı olma oğla. Jetmeye kalgan, bana jetmeye kaldı aytıkla üyüngöre jetkir beremiz. Hiç oylanmağılı, hiç kim aşağı kalıp ayt, ben aytıp ayt. Kudayga şükür biz. Anam bize ağır daim ayt otam. Bize aravanda jerge düştü. Bize pıştı degen esep. Bize aravanlar mında top dolu uyat bolot. Biz nabara erten kuda kalsa başkanaga jetkiremiz, satabız. Biz bardığını patasına alabız kuda kalsa. Alıp gelgen biz. Bardığı bizge Rossiyaga çen jetkirgenge bardığı rahmat kim pişirgan ekende patasını beret. Oşun üçün önü ösüp otat.
Dikançılık bolup atat. Oşol en negizgi oşol. En negizgi pata dua, жақшылық, жақшы niyet. Жақшы niyetмен yaşaş gerek. Жақшы niyet kılsa Kudayım özü beret, özü saktaydı. Oşun için жақшы niyet kılaylı, birbirinizle itaat kılaylı, hurmattaylı. Bir kap nasip kılsa az alasız, nasip kılmasa alalbaysız. Ana birbiriniz konunuzu orutup, birbirinizi tevelep, tepseş gereği yok. Tartip saktap durup, kılaylı az dağın gelet, erten dağın gelet. Görüyorsunlar erten bir sürü ul tolu, hiç kim almay kalat. Buna görüyorsunuz, günde ap gel otab, şunçalık bana da kalıp adamlar. Aça kalat ulansı. Burada bir günde 20 tonna satılsa 100 tonna satılmadı. Uyga toplab alıp ham kelip Hem uyga toplamanın gereği yok. Nasıl kılanacağız? Biz buna un alarak biz özümüz. Barımızda ne gerek? Şu el altında biz canda kılıp otağız da. Ana bir yolu bana da verilip ketmeye gele. bir kaptan berse bolar. Ayt kıla jetmeye kaldı bana dep gel gele uyuңarga jetkirip beremiz. Kecha olamagan. Hiç kızat bolu. Aynen. Kecha almasanız bugün alasınız. Bugün jetmeye kalsa erten alasınlar. Biz Müslüman sabır degen bilesingler de. Biz oşun için Müslümanbız. Sabır, sabır, sabır dep. Buna acıga barıp kelgen eninger. Azı 70-80% acı olup kaldı. Oşolar elge körsetkile. Oş acıga barıp kelgenler körsetkilerge kандай sabır kılıştı. Gel gele bardık zıntmak bolaylı, bir bolaylı davaytı. Bardığını çengemiz biz. Kuda kalası oruç yok bizde, hiç kıcaz bol valla. Gel gele tınçlık bolsun omi. Gel gele. Gel gele. Hiç ne kılıp ağla. Ana durması erkekler mındağılaylı, ayallardan mümkünçülük vereyle. Anan erkekler iki ayal alsın, bir erkek alsın. Aynı mı? Hem var yine de ayalda etakmış gerek. Сооронбай Шарипович, мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна сизге кайрылып кетким келет. Азыркы күнү бардык 7 дуан боюнча аптекаларда маскалар жетишсиз, медицинский маскалар. Ошондой эле 6 сом эмес 25 сомго чейин көтөрүп атат. Азыркы учурда бизде оксалиновый мазь жок, аскорбиновая кислота жок. Ошонун бардыгын контролировать этип, ошол негизгиси даже карапайым элге бекер беришиңер керек. Азыркы учурда учур абалды силер өзүңөр көрүп атасыңар кандай болуп атат. Элде азыр бир тыйын жок. Жада калса азыркы учурда биз өсүмчүлүк убагына келип калыптырбыз. 8 март кейип барат деп жанагы чет өлкөлүк агенттердин азабынан көп нерсеге артка кеттик. Ошолордун бардыгын негизгиси жоопко тартыш керек. Кредиттердин бардыгын 3 айга чейин отсрочка кылып, төлөбөгөндөй кылып, элдик жеңилдик бериш керек. Налогдордон бошотуш керек элди. Азыркы учурда керек болсо ар бир 6 миллион адам азыр 2,5 миллиону тышта чыгып жүрөт. Калгандарына үй бүлөсүнө ар бир үй бүлөгө бирден мишок керек болсо ун бериш керек бекер. Силердин каражатыңар достаточно. Ошону эле айтканда өкмөт бийликте отурган адамдардын немелер чөнтөктөрү капчыктары толтура. Азыркы учурда бекер маска берсеңер эчтеке болбойт. Салымбеков деле канча миң масканы тетиги эмеге Кытайга жиберди эле өткөндө. Уялбайсыңарбы өзүңөрдүн элиңерге саткандан? Бүт эле коммерческий болуп кетиптир. Бүт баарын национализация кылыш керек. Мамлекеттик ишканалар кылыш керек экен. Азыркы учурда биз ошол натыйжасын баарын көрүп жатабыз. Коомдук мамлекеттик комиссияны түзгүлө десек болбой койдуңар беле? Эми иштегиле. Иштебесеңер көттөн ары силер тээп айдаш керек. Иштеген жоксуңар. Сооронбай Шарипович, сиз азыр чоң мүмкүнчүлүк алып атасыз. Сизге азыр дагы карапайым ишенип атат. Ошо карапайым элдин ишеничин актап, могу азыркы иштей албаган өкмөттү кууп азыр немеге кетириңиз отставкага. Жоопкерчиликке тартыңыз. Булардын баарысы жооп бериш керек. Карап отурсаң, осо жалаң эле осо. Кимдики Ташматтыкы, кимдики Эшматтыкы, кимдики тигиники. Бүт жалаң карапайым элге иштеген жок. Мамлекет азыр жалаң буржуазна, жанагындай бай манаптардын илгерки айткан немелердин жанагындай кулакка тартуу убакыт келди окшойт. Жалаң бай манаптардын эмелери болуп калды. Бизде азыр кыргыз эли кадимкидей сабырдуулук менен эме кылып атабыз. Үйлөрүбүздө мүмкүнчүлүк болгуча үйдө отуруп атабыз. Бизде билесиңер жакыр үй бүлөлөр аябай көп. Ошо жакыр үй бүлөлөргө жардам бериш керек.
азыр ушул коронавирустун убагында өзүңөр деле көрөт болушуңар керек, байкайт болушуңар керек. Эми силердей биз май чайнабайбыз. Bir жумада bir ысык шорпо ичсек ичебиз, ысык шорпо ичпесек ичпейбиз. Силер болсо күрүгө эт жеп аткандырсыңар, бай оору менен ооруп канча тиги депутаттар өздөрүнүн эмесин айтып жүрүшөт. Азыркы учурда биздин мамлекеттеги карапайым элди жакшылап карап койгула. Bir момент менен ушу коронавирус деп атып, жанагындай мүмкүнчүлүк менен кырып албагыла. Ошо мүмкүнчүлүктү пайдалангыла. Рахмат.